تەوی بێدەنگیە تورکیە دوان چەند ڕۆژێن داویدە دەربارەی دەستپێکردنا ئۆپەراسیۆنەکە نو لە سەر ناوچەیەن بن دەستێ هەسەدێدە لە ڕۆژئاوای کوردستانê lê hîn jî ew mijar li ser masayan tê gotûbêjkirin. Serokê platforma Mosko ya opozisyona Sûriyê Qedrî Cemîl derbarê operasyoneke nû ya Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê ji Kurdistan 24 re rakand. Gotevahiya gefên Tirkiye dide Sûriyê bêwate ne. Helwesta wan li ser gefên Tirkiye eşkere ye û ew ê rûberûyî her hewleke dagîrkeriya Tirkiye li Sûriyê bibin. Derbarê helwesta Rûsyê Cemîl got, destpêkirina operasyoneke nû li ser Sûriyê cihê narazîbûnê ye li cem Rûsyê. و تجاران روسيا رينادا جو أو أوبراسيون ورا أنجام دان. هذا ليس أول تهديد تركي. أفنا كمين جارة تركي جفون لسوريا ديكا أف جف دفي دميدا بوطنو نتجهدانا تا إيرش ناي كيرن هلوستا ما لدجي جفن تركي أشكرايا أمي روبري هر هولاكات داير كاري هر آلية كبل لسوريا هلوستا ما زالا لو ناي قوتو بيشكينو نقاش جديدا ناي كيرن هلوستا روسيا ارينيو به سیاست کاردکه حیا ایرش نیکرد. پیوندیا و جبه همه آلیان رابطه ده به وی رولی رابه. درباره اپراسیون تا اپراسیون نایکرین جبه روسیا ریناده. هلوستا و جدیاره که به چاره سریه که سیاسی دخوازه روش چاره سر بکه. جبه راوستاندن هر اپراسیون که جو آلیه ترکیه و پیوسته بریار انجمن اولهی نافدالتی 2254 وره جبجه کرن. ولإيقاف أي عدوان تركي محتمل مطلوب تنفيذ 2254. لآلیه کدن اندام سروکاتیا پارتیا یکیتیا دموکراتیک فوزا یوسف جه روزنامه‌وانه را راگهاندیه که پشتی زیده بونا گفن ترکیهش با دستپیکرنا اپراسیونک سربازی نور لسر روژاوای کردستانه بیوسته پلانک هف بشد ناوراره و بریا خسر حکومت سوریه ده بدانین. و دانستاندن و درگاه گوتوبیجان جی جناور هر دو آلیان ده بین وکرنش بای روبارو بونا هر ایریشک ترکیه لسر خاکا سوریه. بگوتناوی و ریوبریا خسر جی پابندی هر گاف و ریکفتنه که به دناور آوان ده بیکرن حیاکو سوریه بپارزن. افسر مهکیه گو ترکیه گفا دست بیکرنا اپراسیونک سربازی نور لسر روژ آوای کردستانه که بگوتنا ترکیه آرمان جنوی اپراسیونه. دورخستنا یه پیکش سینورد ناورا ترکیه و سوریه ده و آواکرنا هرمکه اوله اجبو پنابرین سوریه ین کش ترکیه ودگرن ولاتی خواه.